December ni som zirtom ni sang ni som ni pakhat tani barmaram tual chung in do na thu thar zep then nei mi alavin kan han puang chuak le piep piep mai don ani tin Middle East buaina thu thar beng ver zet mai kan ru tel bok don nia ngai thlang December ni sari thole ni khan sagain region a thingtlang kho pakhat don to khwa chu sipai zarwalin an beya ral thuam kenglo khotwal mi som pakhat zet manin rong takin an tilum an ruang kang ut rem ruam hi anu loka khotwal mi ten an hmuwa tual chung media te report dan chuan don to khokiang maya hian rol rala chepolin bom mangin sipai convoy an lambuna hemi rulle na atan hian kho nai ber salingi township a don to khomi puite laka an thin urna an hritata ni in alang khotwal mi te hian ruang som pakhat lo indel khom nul hi an hmuwa a then te phei chu an kutla phur sang ni in anung chungin an hal ngei ni in alang an ruang vui tu zinga mi chuan heng mi sipai kut tua te hi sipai lakat tlan cheto ram hnuaya buk zar chopa khosa an ni van duai thlak takmain sipai hovin an chil chuak hlau maya an mana an vua an hal lumta ani ti in a soi he thu hi tong puin salingi GZ Local People Defence Force PDF te puin heng mi te hi sipai ten an vuak shrap nuwa anung chungin an hal ni in an soi ve bok don to khwa hi letpa down dar lai chuana atanga hlalo te om ania he dar lai chuana hi sipai ho nena thok dun MEHL le Chinese company one bow te in trom ani nge don to PDF photo pa chuan heng khotwal mi som pakhat te hi sipai ten an man lai ngei puin engral thuama nei lo an ni ti soin thi thelin an vua an thi madawin an halani an zinga then khathe chu kum song poriat po la thinglo te an ni nge ati bok eng po ni se he thil thleng le a thlendan kim chang hi mit nge ya mu an omle omlo po hriat ani lowa kan thulak na puin an thi dan le thil thleng hi afin fia theibik chuang hekalo thil chiang ero chu heng mi som pakhat thei mi pa vek an nia an zinga hian kum som le mi zeng atel vea rol thar kum som pariat hnuailam panga le midang kum som thum emo an hnuailam te an ni hlom don to PDF lam chuan an zinga zeng ti lo chu an pol mi le sa vek an ni thu an soya ma se an taksa akan chiat na sat ema wangin tu tenge an ni a hriat thei hlom lova a beng ver atanga an hriat chua thanmin ong kum som pasari hi an hriat thei chun ani heng PDF member som te hi ral thuam choya che chuak pol an zom tak tak ma in COVID-19 veite en kol turin tlom nga in an in pelom ani heng mi som pakhat te hi an van duai ve hle boka chundar som pakhat vel khan an biruk na buk pan na muna sipai ten anang chinga helai velami te chuan silai ri hria in meikhu an hmuzui thuai ni in an soi PDF photo pa chuan sipai anon kalti an trelo reng renga an hriat ve me chuan alo tlai to lu tukani ti na soi ani chuan heng mi som pakhat te ka hlum an ni aring lo bura don to khomi pakhat soidan chuan heng mi te hi pan na hmuna an tlan sia sipai te hian an kap zuya an hnuwa an halna buk lam an pan puita ani tual chung mi meiche pakhat chuan jing lamdar sari vel khan sipai te hian not yamar leia tangin silai an met pok tana pui thiam pakhat bana an ka sakpo mit ngein a hmu ti a soi December nili inrini kalta khan dipain township puam chunga mi pui tlan chiate tom himna nei chun ta chu Burma sipai hoin zuin an hal saka mi pui mang ang ral tlan to ta chu lo thei lovin an ral tlan non ne ti media ten an talang sagain regiona sipai te bei pui thla ka wang hian mi pui sang chuang fe chu leilet le ram hnuailama buk zarin an tlan chia hei hi Myanmar sipai ten zui zelin in bok khomi pakhatin a soidan chuan tun inrin ni kalta khan sipai te hian buk somni chuang an hal sakta ani in bok khu atanga mel khat emole ka sipai rual somsari velin ram hnuai ral tlante buk an beya buk pali an hal sak bok he buk a khosa nu kumsonga pangami chuan buk pali te hi an inding dot thlia ya sipai ho chen ma in keini ho chu ram hnuaya kan tlan lut ngala
kan buk te min hal sakin buk chunga kan thil nei zong kan chan vek ani ti in a soi zel dan chuan motorcycle pali thir sakor pakhat le bufai bek somli an te chia farm in te po so samin thil hlu an hmu the ang lak sakin an rok zui ta ni in a soi December ni sari thole ni khan don to khu atanga metar zathum lekala not yamar leya don to pdf ten pok thei thil siam cho pathum hangin sipai in thial lai convoy an beya he in beina ngong kal zel hi arab thlak hle pdf ho tu pa soidan chuan in beina zon hu hian sipai te hian khua mai ba ka an chevel ram hnuai an dam ngala tual chung mi then khat soidan chuan sipai te hian jing da riat vela pathain le moniwa lam lian atangin khua an lut ani sipai te awang hian salingi township le an thenom in marbin township pom chunga khopa kwa zeta tangin mi pui an tlan chia don to kiat sarkia kon ong mo khwata pe chu re duak khopin mi pui hlawin an tlan chia ni chiat sarkia khomi pakhat chuan sipai te hi north yamar le atangin a then ke in a then lir thein an lokala silai an me puana satba ka ral thuam lian zok puan hong bok ti in sipai te hi don to mai ni lo an chevel khodang tan po an hla om hle thu a soi don to khomi te van duina em chu an kholu le chuana khan kat chi au mi ni tual chumi te soidan chuan chin duin luikam sumin farm paltanga kongkal chu an kholu le chuana kong om chuna nia hei wang hian rap thlak taka an halum tak mi som pakhat te po kha sipai howin an nan chin pha ni na lang don to khonai vaya om pakhat chuan helai bial rik rap tu sipai te hi thole ni tlai khan don to atanga mel khat lekala lin hein tlanga anin kolani don to pdf lam chuan sipai ten an kalhum tak mi som pakhat te ming le an kumza the tiang hian an ta lang arkar so kum som palimi san min u kum som pasari than min ong kum som pasari kio thet kum som pasari chit nan u kum som pakwa win ko kum som ni tet ko kum som ni pani jin min tun kum som ni pani tin nai kum som thum mi le u so kum som limi te ani aming siat mai lo pakhat dang hi kum som pasari mi ani ti ani bok Myanmar sipai te hian kum tirlam khan Sagaing region a kani township a mi pui dorzon chuang fe an lo suat to ani Myanmar Police Department lama mihring in tailona wangin police nu pui te chu silai phel dar le rem khom aka dan zirna military training thakhat tal nei ngei turi military council chuan thu chu asiam ni in thu kan dong Myanmar Police changlai nu pui ten an omna police station chu veng him thei turin thakhat sipai training an nei nge angai thu kai hruaina le rampuma zirtina pek ani tran to thu police lam atanga hriat chu ani a tunma chuan silai phel rem khom le aka dan zirna chu security force chunga omte chau zirtir thin ania sipai in thu neina an lang hnuwa ero police station chunga om an nu pui te po zirtina pek tran ani Chin State Chimlam Palitwa Township a mipui sipai People Army din tumin thu neina hne chu tu Myanmar Military Council in ruam manasiamin kho khata tangin atlem bera za a som panga vel mipui minglis an lak thu don ani Palitwa Township a om Battalion 289 Commander chuan Palitwa kho bulvela om kho pakwa thu nei tu ta chu November ni som paruk khan an kowa mipui sipai din ani teinan khotin mipui tamle tlem dan a zerin kho khata mi som panga atanga som thum tlenga ming zia lutira December ni thum chu hun to pa da chung ming list thelu tura thu apek thu tual chung mi pakhat chuan asoi Battalion 289 Commander meeting akowa mani khwa theu a him theinan mipui sipai din turin min tia kho mipui tamle tlem dan a zerin kan khuwa chuan ang het turin mi somvel volunteer tan mi somni an vain mi somthum vel ming alak tira chu thelu ngei turani thu nei na la tu military council chuan Palitwa township chunga khwa zonga mi pui sipai din turin ma alameka tunari chuan Palitwa khobula om au mi litwa langkadu sensin ngapui ankhu sipalaun tamangta kinwa
kiwa khopokwa din masakani dona chumi atan chuan kumsom poriat ranga kumsoma inkar mi te hming chu battalion 289 commander hnena pek lu tur ania chumi hnuah mipui sipai tana basic military training pek ani don ni in thu don ani ming list kan pek to chuan anni chu kan khuwa lokalin basic military training miron pedon ni in an soya mipui sipai ti hian chini oma anghet le volunteer ania anghet som anom chuan volunteer som anom bokang mani khuwa tan ral thuama mo ani poin min pedon ni in an soibok atul lo chuan min pedon lo ti na ni palitua township hi tunhma a Arakan Army le Military Council sipai te in kana mun pakhat ania palitua khochung le sami khuwa ral tlan sang chuang an la om reng ani tuna chuan palitua township a Arakan Army le Military Council sipai in kana chuak to lovin aron ral muang ve deuh tana chu wangin palitua khuwa ral tlan om te chu Military Council in poisa tlema zong pe in an kholama an hoti hloma chuti rualin mipui sipai din turin Burma sipai Military Council chuan ruam manna asiam le ngal tabok ani Myanmar sipai Burma sipai sarkar hian palitua township a hian PDF te beile thei turin mipui sipai din antum ani bermai sipai lamnen sumdona business lama inzomna nei social media page group le account te chu ti topa hremna pek ani tran thu Facebook nei tu mita company in nimin khan thu chu siamin antalang kumin kumtilama Facebook chuan sipai thil reng advertise alo khap towa chumi hnuah human right bo chiana kal zele tharum thona kal zel chu sipai se sumdona tanga sumlu nen inzomna anei thu khovel ram sang in antalanga chumi den chenin tuna hremna pek ani thu mita Facebook chuan asoi ani sipai te bo chiana chi sang chu civil society le human right lampolin kim chang takin an record veka America Europe le ramdang sarkar po in hremna le hrekna an kalpui thu hriat ani mita chuan Myanmar sipai te sumdona le chumi kai hnoi huam chin chu azaw hlia englai poa dik taka ramri chin kham saksu thil har satakani chu wangin sipai te sumdona kalpui hi UN hnuaya Myanmar chanchin fact finding mission in skum san hi sompokwa a report thelu rin chan le UN business le human right guideline nena imilin tuna hremna kong dap zelani ti in a soibela chuba ka chuan mita chuan Myanmar din mun chu zir chen zel ani dona mipuite an himjok thei nan thil ti ngai te chu ti chunzom zel ani ang ti in an soibok Carson Jean Baptist Church Ministry USA atanga palai local director Puti Lianthangale Reverend Dr. Robert te chuan steering committee for Myanmar lunglei te ron belin niriat December sang ni som ni pakhat tlai khan murai kitchena meeting pa in choli kil hona anneya nimin nikwa December sang ni som ni pakhat khan Cultural Heritage Center venglai lungleya ral tlante ko khomin hall aleng lo mi jathum chuang an kal khomani kal khom te blanket te semin damlo mang ang zual chungko som panga borvel nena cheng sang thum theu tranpuina poisa fai pe kania Delhi Lai Christian Church le Mararo Chin Refugee Committee te khonkhom thomno che sang le sanitary pads underwear che sang parcel lian som pathum semral ani bok khovel tomna indo pui pathumna World War 3 Armageddon indona tia an soi thin indona ra phlak lo chuana ningei tura mitam takina anrin tun hnai Middle East ram buaina tu thar beng verzet lam hi hoi vele thuak teng o Israel Defense Force IDF ta chuan Iran bei thut angai ta ka ti in tun hnaya indo nun channa sa le lian ber nei antuma hei hi US nena inbiangna an nei nuani Jerusalem Post le Kan News in a soidanin he IDF te indo nun chanzir turi apui thamdon heya hetiang renga ro pui le na sa hian IDF ten indo nun chan an la zir chin ngai lo ni an ziak khial ani Israel ramin indo nun chan a zir tura hian thlona engomazat an tel dona chung zinga chuan indo thlona F-15 F-35 F-16 Gulfstream 550 spy plane engomazat ne boruaka thlona tui thun chi te po an tel dona ni
heti la hian Iran nuclear chungchanga inbiak na chu President Joe Biden norna wagin Vienna khopuya nei le mek ni in a hlo tling don MT ero hriat ani lo President Barack Obama hunla Iran nuclear chungchanga inrem na chu President rum tak Donald Trump khan du lovin inrem na thuthlung bo che na chu asan daya Iran po khau takin sum le pa ya a hrekin a hrem zui le ni IDF te indonun chanjirna hian Mediterranean Sea tuipui chevel mel zaruk somni vela huam dona hei hi Iran nuclear siamna hun pui bei huna an chet vel na tur ani wangin an hanzir lok vel ton ani Israel jet fighter tangka chuan kumin kumtira Greek khotenen Mediterranean Sea tuipuya indonun chan satlia deuh zirin an lo lim kual vel to bok tuntroma indonun chan hian tharuk don a o mai thei ni in an soya Iran nuclear program chungchanga inbiakna a hlo cham vai chuan Israel hian Iran hi a bei to mai ring tu an tam hle Israel politician hoda chuan Iran nuclear chungchanga inbiakna hi an thlop rualin plan B lo nei chu an du vek thung kumin January thlakhan Israel Chief of Defense Staff General Aviv Kohavi chuan Israel Army te chu Iran beidan ruam han turin thu pe ka siama Israel Defense Force te chuan atul angin budget an siam bel teuh to ni General Kohavi chuan thakal ta khan Knesset Foreign Affairs and Defense Committee hena Iran nuclear beina le Iran sipai te laka himna tura ruam manna chu chakzokin kalpui ani ti alo hril to bok Israel official pakhat chuan US mit mei veng renga omreng ain Iran chu mania bituma khoi noi mai tha in an hretoa chuti lain thengkaten US thopuina tel lo chuan Iran chu beikir hle tura an ngai ve thung bok Iran hian nuclear bomb siamna chu leichung thuk taka adin nin soi ani wangin bomb satya chuan phindar har satura ngai ni US le Israel te hian kumena Juniper Falcon Air Defense Deal an lo nei ho to bok Donald Trump and Israel rama US palai tura ruat Frightman chuan Israel ram chuan Iran chungchanga US thlir dana in ngat ringot lo turin le an mani ramin ngai dan fel tak nei turin a hril Israel mi pui za somnga pakhat chuan US tel lawa Iran be an du ni US hian Iran be hi adu thin lawa Israel le Sunni Muslim Saudi Arabia ram chuan Shia Muslim ram Iran be hi an du reng thin Vienna khopuya US le EU malangna nimina tanga Iran nuclear program soiho na chu Britain China France Germany Russia telin nei mek ania Israel Defense Minister General Benny Gantz le Mossad Chief David Barnett te chu US a zinin US roi tu tele military top official tenen meeting an nei me mek bok Gantz hian US Defense Secretary Lloyd Austin te Secretary of State Anthony Blinken te po amu ani US lam hian inbiakna le inbuat saidan ero an puang zalo Israel Prime Minister Naftali Bennett po in phonin Anthony Blinken chu Israel ten Iran an ngai dan tlang takin a hril bok Gantz chuan Iran nuclear nei na chuan khovel muan na atiler thonga Israel tan phei chuan hlau om takani ti in Israel hian Iran in nuclear bomb anei tur hi an du lo bur ani Israel hian kumsani sompoku khan Iran bei turin alein pei tok lo ni in mi thengkhatin an soi thina Iran la chuti maya pong basangam chi an ni heklo Middle East biela sipai nga le ral thuam nga berzinga menia October thla khan US military ho tu te chuan White House lama Iran nuclear nei ti bona tur chu sipai chakna le tharum man nga ani tin an hril din an soi US National Security Advisor Jack Sullivan chuan a soi ani Israel sipai ten Gaza Strip lama kilometer somruk panga zeta sei thir manga ramri an hungna chu an zo fel ta bok United Nations General Assembly chuan thotan ni khan International Atomic Energy Agency malangna in Middle East bial chu nuclear omlona siam ni ro seti in thutlukna an siama heta vote la ka hian adu lama vote za somsari pariat la in adu lo lama vote khat atla Israelin adu lo zongin alo vote vekeu ani US le Cameroon ero in vote an thlak du lo Israel ram le Middle East biala omram ta chu non proliferation nuclear treaty ziak vek turin phuta Israel hian aziak lo ani tuna hian heng ram US Russia France Britain China India Pakistan le North Korea te hi nuclear bomb nei ramangai ani ole
viewer te hnen angen na I han je vele tiang viewer zinga kan channel min la subscribe sak lo te khan subscribe ti kha min lo me saka min lo subscribe sak ve ngei turin kan han nge chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po all samjok na tur kha ani ve dona chuwang chon notification bell kha in metanga ola in da don ya